Tapuji matuhata marende mahita siang buku ende nomor siang ayat sada ayat 10. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni toni parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amin. Saya tangi bermasuara ali Jehovah molo jauh au di dok rohaku komando lului hamu mabuhiku atau bohimana lului ali Jehovah. Saya unang man tabumi meluhi marado nau Jehovah do panondan dia do atuauku tumida isema mabiarau Jehovah do patang batuan di muluku tumida isema au di ahata nungatakas kuboto sakap akan aku sakapi tarimo tuhamu hina Jehovah sakap hasonangan dobahe dada Tuhan mangguan asa au mengalih tuhamu ujung mina lumut komuna jadi pajojo muna maau uhud lau hamu martangiang tuau gabe tangi monok hamu. Haleluya.